Tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša gona ke tše. This union has served as a crucial building block for broader regional integration efforts. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re union ya go lekola tshepetšo ya dithoto ya borwa bja Afrika e swanetše go matlafatša botee mo seleteng se go tiša ikonomi. Because of the additional charges that may arise pending that outcome, we would only disclose any other detail after the completion of the process that will be undertaken on the 1st of July. Vusmusi Ket Matlala o tatetša maphodisa magolwane ao amegago ka kabo ya tendera ya dimilione go khamphani ya gagwe morago ga go ipona molato gore a be bofaletšwe sekwebo kgolegong. Applicant number 5, 6, 7, and 11 have failed to prove that circumstances which are exceptional exist. Balatofatšwa ba bane go ba seswai bao ba latofatšwago ka dipolao tša go amana di-insurance ba gannwe ka peila ke kgorotsheko ya magistrata wa Polokwane ka Limpopo. Thobela ke Kholofelo Tefo gomme ke tlo thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re union ya go lekola tshepetšo ya ditho ya borwa bja Afrika e le go Southern African Customs Union e swanetše go tšweletša bokgoni bja yona ka moka go matlafatša botee mo seleteng se le go tia ga ikonomi. Mopresidente Ramaphosa o ba bolela ka sebokeng sa bosenyane sa SACU sa ditlhogo tša mmušo le tša dinaga. Ge a fana ka polelo e bohlokwa kopanong ya Southern African Customs Union e le go SACU, Mopresidente Ramaphosa o ipileditše go selete sa SADC go tsena seemo ka bogare go šoma mmogo kgabagareng ga ditlhohlo tša go fokotšega ga kgolo ya ikonomi ya lefase. Since the SACU agreement of 2002, this union has served as a crucial building block for broader regional integration efforts. At the same time, Your Excellencies and Your Majesty, the revenue transfers support the delivery of public services and infrastructure development. Go na le boipiletšo bjo e le go kgale bo le gona bja gore dinaga tša Afrika di swanetše gore di šomiše dirafša tša tšona go hlabolla maemo a ikonomi. Industrialization is the only durable path from commodity dependence to an economic capability of sustaining our growing populations. The next chapter in SACU's history must be written not in customs schedules only, but in factories that produce as well as laboratories like the one I saw in Botswana that innovate, railways that connect our economies. SACU e lebeletše gape tumelelano ya kgwebišano ya dinaga tša Afrika. It provides an opportunity for the continent to enhance its productive capacity and to build robust regional value chains to effectively supply the African market, comprising of 55 countries. Seboka se rulagantše go dumelelana ka merero e mmalwa ya tša ikonomi tša dinaga maloko le di ikonomi tša go tshela mellwane. Mmušo o ganne go lemoga mogwanto wa March and March wo o rulagantšwego ka la 30 Phupu. Komiti ya go bopša ke ditona yeo e šetšanego le merero ya bofaladi e ipileditše go maAfrika Borwa go tšwela pele ka mešomo ya bona ka letšatši leo le go eletša dikgwebo gore di bulwe ga e šita le bašomi go ya mošomong bjalo ka setlwaedi. Komiti e re ga go motho yo a ka go nyaka lengwalo la tumelelo ya bodulo go motho yo mongwe ntle fela ge a etšwa dikgorong tša maleba go dira bjalo. The 30th of June is a normal day. It's not a shutdown,
is not a stay away. Employees are expected to be in work, attending. Those who are transporting are expected to continue with their businesses, and everybody who is running business is expected to do so. And this is their legal right, is their constitutional right, and no one has a right to actually infringe upon that right. So we do not recognize the 30th as a shutdown day or an off day. So those who are working, if you are not going to work, you are not going to get paid. So it will be no pay. You would have absconded from work. Bohlatse bja rakgwebo le yo go thwego ke tshebi ya maphodisa Tumelo Nku bo tla tswela pele ka mošupologo ka seripagare go tswa go iring ya senyane mesong pele ga komišene ya dinyakišišo tša matlanka. Go be go letetšwe gore Nku a fe bohlatse le go lebana le thaba ya dipotšišo malebana le dipolelo tša gagwe tša gore ke yena a lomilego maphodisa tsebe malebana le go thopša ga diokobatši kgweding ya Phupu ka ngwaga wa 2021 ka KwaZulu-Natal. Nku le bahlankedi ba bangwe ba phethagatšo ya molao ba bararo ba golegilwe malebana le ditatofatšo tša go gweba ka diokobatši. Pelaelo yeo e thekgwa ke tshekatsheko ya Tlhatse J yo a latofatšwago gore Nku ga se tshebi ya maphodisa eupša o a amega mo go gwebeng ga diokobatši. Go na le kgonagalo ya gore ditatofatšo tše dingwe di tla okeletšwa kgatlhanong le bahlankedi ba bagolo ba maphodisa bao ga bjale ba lego kgorong ya tsheko ka lebaka la go kgatha tema ga bona ka go aba tendera yeo e tsošitšego ditaba ya diranta tše di milione makgolopedi masometharo ya go amana le khampane ya konokono ya bosenyi Vusmusi Cat Matlala. Go na le kgonagalo ya go golegwa ga bagonolelwa ba bangwe ba tlaleletšo seo ke morago ga gore Matlala ao a bolele maina a maphodisa magolwane ao a amagago morago ga go ipona molato gore a bobofaletšwe sekwebong kgolegong. Molato wa go ama mokomišenare wa bosetšhaba wa maphodisa General Fani Masemola le ba latofatšwa ka yena phokong ya kontraka ya go ama ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa le khamphane ya Medicare o šutišeditše go ya letšatši la 28 Phato. Botšhotšhisi bo laeditše ge tokete ya molato wo e swanela ke go fetola go latela go aroganya ga molato wa Vusmusi Cat Matlala le ba latofatšwa ka yena molatong wa bona. Matlala o ipone molato ke kgorotsheko ye nngwe melatong ya gagwe ka moka ya go ama thendara yeo. Gore a bebofaletšwe sekwebo o tateditše bahlankedi bagolwane ba ka go SAPS molatong wa bomenetša. If the outcome of the plea agreement is positive, there will be further changes, possible changes to the charge sheet, which could include additional charges against some of the accused that are before court. It could also include the possibility of additional accused being added to this particular matter. That will obviously result in the charge sheet changing again, Your Worship, and hence we have not finalized the charge sheet at this stage. We have decided that we would need almost 2 weeks for us to disclose the docket to the accused, possibly 2 weeks for all of them to provide us with those electronic devices for us to give them disclosure. But in the interim, we indicated on record to this court that because of the additional charges that may arise pending that outcome, we would only disclose any other detail after the completion of the process that will be undertaken on the 1st of July at the Specialized Commercial Crimes Court. Le hono go putšišo ya letšatši re rile molato wa go ama mokomišenare wa bosetšhaba yo a fegilwego Generale Fani Masemola le ba latofatšwa ka yena phokong ya tendera dimilione tše makgolopedi masomepedi seswai ya khamphane ya Cat Matlala ya Medicare 24 o šutišitšwe gomme ra botšiša gore na go ipona molato ga Cat Matlala le kgopelo ya go bebofaletšwa sekwebo go ka tliša toka molatong wo maikutlo ka mokgwa wa WhatsApp ke ao.
Cat Matala ena re thushe a ntshe bagotse ba ka moka ba ne ba dia bo manager le bona ba metse ke goleo batho ba metse ke goleo bo manager ne setse bo re lapishitse ebile re sa tsebe le re boka thibiwa ka mbelana ka mogo kona bo manager bo tla hafolela le boka sefele mara bo tlo hafolela ke dumela gore go amogela melato ga Vusmus Cat Matala ka moka ga yona gore a be bofaletswe sekwebo sa gagwe go tlotlisha toka le go phakisha go fela ga melato e leng gore e tla ba inyakishishwa jwale ka ge e le gore o tla ba ebile botlhatse ka moka. Re salamogela gape go ditaba tša Sepedi gomme re gatela pele. Balatofatšwa ba bane go ba seswai bao ba latofatšwago ka dipolao tša go amana le di-insurance ba gannwe ka peila kgorontsheko ya magistrata wa Polokwane ka Limpopo. Ba bararo ba bona ba lokollotšwe ka peila ya diranta tše dikete tše 11 yo tee wa bona o emišitše ka go dira kgopelo ya peila. ge ba boela ka lepokising la tsheko go kwa gore bokamoso ba bona boeme kae molatofatša Damaris Selepe, Benedicta Mataba le Martha Ritas bao ba bego ba ngwadišitše bjalo ka ditlhatse molatong wo ba filwe peila. Dikgaetšedi tša Rachel Kutumela e le go Thomas le Mafatla William Robert Shokane monna wa gagwe yo e le go tlhogo ya sekolo David Kutumela ba ganeditšwe ka peila. O mongwe dikgaetšedi tša gagwe Johannes Shokane o tlhokomologile go dira kgopelo ya peila. Boipeletšong bja bona wa kgopelo ya peila barware ba ga Shokane le monna wa Rachel ba laetše kgorotsheko gore ba ka se tshwenyane le ditlhatse. Kgorotsheko e ganane le kgopelo ya bona ya peila morago ga go kwa gore barware ba ga Shokane ba ile ba leka go thopa ditlhatse tše dingwe tšeo di bego di tsebjwa. Applicant number 5, 6, 7, and 11 have failed to prove that circumstances which are exceptional exist, which in the interest of justice permits their release on bail. And cumulatively, applicant number 8, 9, and 10 managed to show this court that such circumstances do exist, which in the interest of justice permit their release. And applicant number 5, 6, 7, and 11 have shown to this court that if released on bail, there is a likelihood that Section 64A and C will occur, and therefore they are not good candidates to be released on bail. Kgorotsheko e humane gape gore barware ba ga Shokane, Rachel Kutumela le molekane wa gagwe ba ile ba ngwadišetša batšwa setlhabelo ba bona insurance ya lehu la go baka ke kotsi. O kwagala gore ba ile ba abelana mašeleng a di-insurance morago ga ditefo. It is not also in dispute that applicants number 5, 6, 7, and 11 shared the proceeds of the claims which were from the insurance of the deceased, in exclusion of 8, 9, and 10, as they only benefited from the proceeds of the deaths of their relatives. Go sa le bjale ba lekala la botšhotšhisi ba bosetšhaba ka Limpopo ba amogetše katlholo ya kgorotsheko ka matsogo a mabedi. 3 members to the Kutumela were not granted bail, whereas the other 3 have been given bail of 10,000 rand each. Ba malapa ba tšwa setlhabelo ba nyamišitšwe ke sephetho seo kgorotsheko e se tšerego sa go fa balatofatša ba bangwe peila. Mokgatlo wo o ipitšago Batsonga Mashangale o hlwele o gwantetše dikantorong tša Komishene ya Ditokelo tša Botho ka Afrika Borwa ka Johannesburg go neelana ka lengwalo la dingongorego. Ba re batho ba mohlobo wa Matsonga ba hlasetšwe ke batho ba bangwe e le ge ba nyaka gore ba ntšhe mangwalo a bona a boitsebišo go netefatša ge ba nnete ke ma-Afrika Borwa. Mokgatlo o ipileditše go Komishene le mmušo go matlafatša melao go seo ba se bitša go ditlhaselo tša batho ba bona. Mokgatlo wa Batsonga Mashangane o gwantetše dikantorong tša Komishene ya Ditokelo tša Botho go iša lengwalo la bona la dinyakwa. We request the Commission to initiate a national investigation into cases of discrimination, harassment, and violence against Batsonga Mashangane, citizens of course, and other marginalized groups. This investigation should include an examination of the circumstances surrounding the killing of Nhlamulo Sambo and any other similar incidents, which aims to identify systematic failures and ensure accountability. Motswadi wa Mohu Nhlamulo Sambo yo wa bolailwego ka Mossel Bay o gateletše gore ngwana wa gagwe o bolailwe ka lebaka la gore e be e le Motsonga. Le go le bjalo
ba kgoro ya sephodisa ba gateletse gore Sambo o bolailwe morago ga gore setšhaba se itšeetse molao matsogong morago ga gore a thube le go tsena ka mokhukhuntshoko. My son is the last Tsonga speaking person to be killed over tribalism. Justice must prevail for my son. I won't rest until justice is served. My heart still bleeding heavily till date. Komishini ya ditokelo tša botho e re ba tla sekaseka dilo tšeo ka mo go tseneletšego ebile ba hlahlwa gape ke molaotheo. We want to assure you that we have received your memorandum, that in line with our complaints handling procedures, we will look at this memorandum and we will address it step by step. We will invite you to a smaller meeting where we can unpack some of the issues in more details. Mokgatlo wa Batsonga Machangane o re o tla letela go kwa dikarabo go tswa go komishini ya ditokelo tša botho mo matšatšing a 15. Palo ya tlase ya batho bao ba bego ba gwanta kgatlhanong le badudi bao ba sego molaong ka nageng ka Bloemfontein Free State ga e phaile ka thoko mathata a badudi bao ba senago mangwalo a maleba ka mo nageng. Seo ke go ya le ka barulaganye ba mogwanto wo morago ga gore palo ya batho bao ba sa tlalego seatla e tšee karolo mogwantong wa khutšo. Barulaganye go tšwa go Forum for Service Delivery ba re ba hlobaetšwa ke ditekanyetšo tša a go balelwa go diranta tše dimilione magolo tshela tšeo di beilwego ke mmušo go thibela dikgaruru ka la 30 kgweding e. Bana ba ba bolawang ke diokobatsi mo ditoropong baditšhaba ba ba nang le matlo a di-RDP le botlhokatiro jo bo koafatsang tseno ke dingwe tsa dikgwetlho tse baagi ba mo Mangaung ba neng ba na le seabe mo mogwantong o kgatlhanong le bofaladi jo bo seng ka fa molaong ba neng ba di gatelela. Jwale re enough is enough, tšhaba sa borona le sona se a hloka. Batho ba na ke nako gore ba gutlela mohabo bona re kgone go bona gore batho ba borona le rona ba kgona go benefita jwang moruong le mesebetsing e bang ya re ama re le ma South Africa. Ke qeteletse ke luza ngwana ka ke di-drugs a hlokahala ke lekile o matha maponeseng ke matha hohle mo nka fumana mo nka batla nthusa go tlaitsa ka nnete re kopa taba di-drugs e fela because motho na le ditlolo o lokisetsa ditlolo tsa hao. Setlhopha sa Forum for Service Delivery se bolela gore mogwanto ono ke tshimologo ya moeteledipele wa setlhopha seno a re puso ya Afrika Borwa e bontshitse se tota e leng sone ka go abela madi a mantsi thata mo go seareng ke go sireletsa baditšhaba ba ba senang makwalo a mosepele. President Ramaphosa tšhelete yeo ya entshang e tlo lwantshang bai ba South Africa ba sa batleng batho ba se molaong ka gana ya rona a nke tšhelete yeo a lo etsa Border Management Authority e be well capacitated ba tsebe go kwala dibordera tsa rona because ba itse ba hloleya ga ba kgone di kwala kaofela tsona. So tšhelete ngata ye e a ba palang ka yona Ntate Ramaphosa ha e nka ise mono e tlo go sireletsa baagi. Re fumane memorandum today ho tswa ho setšhaba sa Mangaung ka ditletlebo tseo ba nang le tsona bakeng sa dintho tsa bodulo le dintho tsa batho ba tlileng ka rona hantle le mangolo le rena di ba ama jwang ka menyetla le taba tsa mosebetsi. Baditšhaba ba ba senang makwalo ba neilwe letlha la bofelo fa Seetebosigo a tlhola malatsi a le 30 gore ba tswe mo nageng. Kamogelo Siekwe, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Bagešo di felela hona mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o leka go kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka seripagare go tšwa go iri ya seswai mo go SABC2 le legae go SASA. Go latela kakanyo ya maemo a boso go tšwa go sehlopha sa ditaba tša Sepedi re re mošate.